Evo čekamo da nas primi valjda predsjednik Republičke izborne komisije. Dočekalo nas jedno 30 sigurno policajaca. Miroslav i ja smo doneli stotine ovde ovih fiktivnih birača, fantomskih, sa model naravno. Evo ovako. Ovdje je zahtev za raspisivanje i sprovođenje novih izbora za Beograd. Došli smo ovde u Republičku izbornu komisiju koja je drugostepeni organ za grad Beograd, da im saopštimo da lista Srbija protiv nasilja niti može, niti sme da prizna ovakve izbore, ovu flagrantnu krađu, na očigled svi, potpuno besramnu, gde smo imali uvoz desetina hiljada birača iz druge države koji da, mogu da glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima, ali ne mogu da glasaju za beogradske izbore. Imali smo primjer onog Nenada Nešića, ministra policije druge države, koji je došao da glasa kako Beograđani treba da urede svoj život. Niti čovek živi ovde, niti u skladu sa zakonom o prebivalištu, kao i desetini hiljada drugih. Evo, Miroslavi, čekaj samo da priđem. Ovde su svi slučajevi, svi. Najflagrantniji, plaćanja glasova, slučaj Arena, kao što znate, kako ti kažeš, sabirni centar, tu su dovodili desetine hiljada ljudi. Kombi, autobusi. Neki od njih su prvi put bili u Beogradu, vodili da odlučuju o životu Beograđana. Sve smo to dokumentovali. I evo ga ovaj gospodin čuveni, koji je upućivao ljude gde idu, kakva je procedura u Areni, javljaju se na određene štandove unutra, onda ih raspoređuju na tim štandovima gde ko ide da glasa, ljude koji dolaze iz Republike Srpske. Gde su prijavljeni prebivalište. On je bio taj, imamo video snima, kompletno doneli smo sve na 2 CD-a. Evo i ovde na USB-u, tako je. Na stotine i stotine. Slučaj Arena je dakle potpuno ovde napravljen kao poseban predmet. Ali ovde smo mi sami kako stoje stvari trenutno. Da. Pa dobro, borit ćemo se. Obavestili smo naravno i građane, ovde su ušli i ostali narodni poslanici sa liste Srbija protiv nasilja, njih nisu pustili da uđu baš do ovde, ali tu su sa nama u holu. I ono što smo takođe rekli građanima, da ne smemo da izdamo volju Beograđana koja nije glasala da ova vlast ostane. SPS i SNS ne samo što imaju manje mandata, nego su ovo rezultati koji su apsolutno neprihvatljivi. Oni su posledica epske krađe svuda, ali naročito u Beogradu. I Miroslav i ja od večeras ostajemo u Riku, a da, moguće još ljudi, i ostajemo ovde i započinjemo štrajk glađu.